twerekeze muri interview imaze gusohoka. Ni interview ya mbere akoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko by'umwihariko amaze gusubira mu rugo iwabo ku mavuko mu gace kazwi nka Jacksonville muri leta ya Florida. Uyu mugabo akaba nyine yitwa Ashton Hall. Reka twumve interview agarutseho by'umwihariko uburyo ki urugendo rwe rwagenze muri Afrika. Gusa reka mbanze mubwire kino kintu, uyu musore bita Kagarara mu gihugu cy'u Rwanda ni umunyamugisha. Ibaze ko bitarenze ibyumweru bibiri Kagarara ashobora kurerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagenze gute rero? Kugira ngo tuze kuza gusobanukirwa akantu kandi banza urebe iyi video witonze gake gake uri buze kuza gusobanukirwa. Check 'em. Yeah. Hip hop song? Hip hop. Yeah. Imyaka irashize indi iratashye, ndabona patse future Nyagasano bigi inama imbaraga zo gukora nizi mwuka bwa rimwe ubundi ndwana gisoja nkana mbara y'amagambo ndwana n'iyibikorwa tinya ndidubu ndintare na byawo n'intare nyoborwa n'intare dore nama ngwanda hatuna n'ubuzima sinafumwe nayo nabyirutse nibonca imba mutima zanjye zinkundisha abafana utarumufana nkamwifuriza amahoro ije ni dufite gahunda twese no gupfa nimugi nama narwo rukora ku munota ishima Imana yigenera igaburo imagadina banjye baremere ndavuga ibindi mu nta mutima mubingira izana ubugome nibyo bire mu manika ngakaze ihonye zenibwa umukire n'umutene gahunda no gupfa imicura burinde ritagira urumuri itazimo nkuta gahunda no kumitana inkote nyinda hatina mutsi y'umwijima imbaraga n'amavuta aja hatifata ibeterehe muri Yesu yavukiye kariyeri no ya biskubu hasira amahoro ku mutima kakandi kabuzo bunakagaruye yewe Mana yaroho mfashiriza umufana boni pane jum says good Nyuma hot update y'umufana ngo yawe dire mu madini challenge any man hasoma muhaza Good. So very nice. Yeah, man. Yeah. Too good. He performs all day. He'll sing, rap whenever you want. Ibingibi tubijyanirana hamwe na video zigera kuri ebyiri kugira ngo tuze kuza gusobanukirwa akantu ku kandi, kugira ngo utazonda kuza gucikwa cyangwa se byose tuze kuza kubisobanurira hamwe. Ndagira ngo urebe video ya kabiri. Hari impamvu ngira ngo manze uyu nkwibutsa zino video kugira ngo uze kuza kumenya ibijya mbere ndetse no ku bintu byose byagenze. Iyi ni interview yamaze by'umwihariko iminota 32 n'amasegonda 45 n'amatsiyesi 23 akorerwa by'umwihariko ku kinyamakuru kizwi nka CPNP. Uyu nguyu abana bakoranye cyangwa se abantu basore bakoranye bose baturuka muri kano gace kamwe n'ubundi na gace ka Jacksonville muri leta ya Florida uko nabikubwiye. Rero uyu musore w'imyaka 30 uzwi nka Ashton Hall akaba yaravutse ku tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi mu 1995. ubu tuvugana yujuje imyaka isaga 30. Iki kinyamakuru bari bariho ni ikinyamakuru nyine cya danje ko gifite kugura abantu barenga miliyoni 20. Ni ikinyamakuru nyine cyo muri quartier bisanzwe kundi nyine urumva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubusangaho hari ibinyamakuru bya quartier nyine bitanga amakuru ya quartier biki byose biba byoroshye. Ariko kugira tuze kuza gusobanukirwa neza bire gusaba kongera kureba ukongera kwiyibutsa iyi video nayo ndabizi neza kuyizi 5 kuri 5. I posted you. Who's Ashton Big? Ashton Big? Yeah. Ashton Big? Yes. What's your name? Yes. Ashton Big? Yes. Zina ryawe fisi Kagarara. yeah Fresh. What's your name? Yeah, my name is Ashton Big. Ashton Big. What's the name? My name is What's the name your mother gave you? Emmanuel. Oh, Emmanuel? Fils Nyamuni ni Mudayigo Emmanuel. Really? Yes. I see you running with the cars. Yeah. You going viral. Yes. You doing your thing. kwirukanka ku modoka. So what? You officially Ashton Big? Jesus is King? Okay. Look. No. All right, real quick. What you want, a picture or something? What we doing? Hey, quick picture so I can slide. Come on, let's get it. 3, 2. Somebody will send it to you. Fisi fati photo. Love. You gotta go. Let's go. I seen it already. You keep doing your thing. God bless you. Huh?
I need you. Push up. Down. We can't. We have to go. We have to go. But I love your work. You keep going. I love you so much. I love you too. You keep grinding. God bless you guys. God bless. God bless. All right, let's slide. reka twinjire muri izi video zose nk'uko nibabwiye turebera hamwe uko ibintu byagenze ndetse no kugeza amagingo aya ngaya uko ibintu bimeze kugeza ubu ngubu ndakeka ndabona mwagiye mubona zino video ubwo nyine zagendaga zitradinga bukize ugasanga nyine ziri trend cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse kandi cyane TikTok, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga by'umwihariko zagombaga guhuriraho abantu bose. Rero wenda uyu nguyu ni Bogari wenda buryo nta birenze ariko icyo turi ko ni zira video ebyiri ibaze ko ibyo muri gutekereza mukumva ko wenda yaba uyu nguyu Ashton Small cyangwa se Ashton Big by'umwihariko ibyo bakoraga nyine nuko gutyo gusa ndetse kandi n'ibyo yakoze mukumva murishimye cyane ibaze ko byose ari itangiriro byagenze gute rero nkuko nabibabwiye uyu ni umugabo bakunzwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ubundi yatangiye kumenyekana cyane by'umwihariko mu mwaka wa 2020 ubwo n'ubundi yatangiraga gukora zino content ziwe nyine twakita nka fitness influencer nyine ugasanga nyine we ni influencer mu bigendanye n'umubiri. Ibi ngibi byaje bisa nkaho bitunguranye ndetse kandi biza ari bishyashya mu maso y'abantu bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko bari muri covid bari muri covid-19 pandemic muri 2020 ndetse kandi uyu nguyu akomeza kugenda agaragara cyane by'umwihariko avuga ati ngewe American fitness influencer none niyongera akanuka influencer ukitaho cyane kuko burya iyo turi kubara aba influencer tubara nyine b'abantu bashaka gufata bakakuzamura ukagira ku rundi rwego ariko nta muntu wari uzi ko ashobora kuba fitness influencer ahubwo aba influencer b'abagabo basanga nyine ari aba bloggers cyangwa se abantu nyine bashaka gupostinga utuntu tw'umuntu akadukunda bikarangira nawe uwo muntu nyine ahise akundwa. Rero ahanga yatangiye kubikora by'umwihariko abihera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine nkuko nabibabwiye muri mu gace bita Jacksonville muri Florida ndetse kandi ibi ngibi aza gutangira kubikomerezaho muri 2021 by'umwihariko muri Alcorn State University iherereye muri Mississippi cyangwa se muri leta ya Mississippi ahanganye n'ingokono bazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano barahumva neza cyane 5-5 ndetse kandi uyu nguyu yanavuze yuko ibyo yakoraga mbere yahise abireka ko yakoraga ibigendanye n'ubundi na football ko yakiraga muri team ya football kera kiri umupeti nyine ubwo babitangaje muri 2014 2015 birangira abonye football irimo abantu benshi ndetse kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago iteza imbere football cyane by'umwihariko nyine ibi ngibi by'amaguru wapeho bagira nyine borohe bakina ya American football nyine murayizi abantu bayizi none we yakinaga football isanzwe cyo kuvuga ngo wenda yajya gukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya mu Bwongereza ibi ngibi byabaga bikubiye cyo kuvuga ngo umunyamerika agiye gukina mu Bwongereza agiye gukina muri Espagne agiye gukina mu Butaliyani ibi ngibi ntago byabaga ari gake cyane. Rero ubu ngubu ubwo yari ari gutangaza akavuga ati rero mu gihe nge namenyaga yuko ngomba guhindura career yanjye nkavuga ngo ibi ngibi mbivuyemo ngiye kwerekeza mu bindi navuze ko ngiye kwerekeza mu bigendanye na fitness birangira mbaye mu fitness influencer ndetse kandi mba na personal trainer by'umwihariko muri 2021. Rero yavuze ngo mu bihugu byose yagiye yavuze ko yakunze igihugu cy'u Rwanda ndetse kandi akunda impano zagiye zigaragaramo ubwo yabazwaga kuri Kagarara ubyo cyamubonye ubyo activities zaho zimeze n'ibiki byose yaravuze ati reka banze nshimire ubundi cyane abastari bo mu Rwanda bagira ikintu cyo gufashanya bagakorera hamwe ndetse kandi ukabona ko nta shyari rihari ndetse kandi ukabona ko by'umwihariko bakundanye. Bati njye ubwanjye nageze amahirwe yo gusangira dena cyangwa se nyine ubwo ni ifunguro ry'ijoro na bamwe mu basitari mu gihugu cy'u Rwanda gusa banyeretse urukundo nawo usanga bafite urukundo hagati yabo ugasanga na abasitari bose ariko nta kwiyemera ntaki bitandukanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho usanga umusitari umwe undi usanga bagirana amabifu ugasanga hafi no kwicana batariko mu gihugu cy'u Rwanda ibyo ngibyo ntago bihaba ndetse kandi ubona ko rwose ari igihugu cy'isuku umutekano ndetse kandi yanavuze yuko usibye ndako Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye imbere ku rwego rukomeye cyane ariko yavuze ngo ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugereranyije ku iterambere amafaranga ibiki byose bati ntago byahura pe bati kuko ubu ngubu tuvugana amaginga ya ngaya ni bamwe mu bantu nyine n'ubundi barenze banakomeye cyane ku rwego rwo hejuru utapfa kugereranya by'umwihariko n'ibindi bihugu. Ati u Rwanda twabajije ayo baratubwira ngo Afurika y'Epfo ni nziza ngo ariko nubwo ari nziza ngo yiyubatse igihe kirekire ariko u Rwanda niba rwiyubatse imyaka itarenze 32-35 gutyo. Bati rero u Rwanda ruri kuzamuka ku rwego rwo hejuru ku buryo ki utapfa kurugereranya by'umwihariko n'utundi duce twose twaba twarabayeho ugendeye ko
ku bigenda nyine bigaragara. Ndetse kandi uyu nguyu yanavuze ngo ngewe ubwanjye ndifuza ko bano n'umuryango nyine wa Ashton Hall cyangwa se ubwo ni Ashton family, aba bose bagomba kuza bakerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tugatangira gukorana content zihoraho, ndetse kandi bakagira imbuga nkoranyambaga zibahemba, imbuga nkoranyambaga nini. Gusa yavuze ngo ikintu cyambabaje nuko nageze mu Rwanda cyangwa se muri Afurika muri rusange, nkasanga zimwe mu mbuga nkoranyambaga ubona banarebwaho cyangwa se zibatwikira cyane nyine zigaragaza ibikorwa byabo, inyinshi ntabwo zibahemba. Ubwo ngo yari ari kuvuga wenda Facebook, Instagram, TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga, akavuga ati niba ushobora kubahemba rushoboka ni YouTube. Ndetse kandi nta yandi mahirwe bafite yo gufungura izindi mbuga wenda nka kick streamer, ariko navuga kick streamer umenye ko abari gutwikira no rubuga nyine rwamuhaye ibiceri n'ibiki byose. Niyo mpamvu wabonye ko streaming zose ariho zagiye zikorerwa kugira ngo abantu batangire barumenye, kandi wabonye ko byanatanze n'umusaruro, abantu batangiye kurumenya ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse ubona ko n'abantu batangiye kurukunda. Ndetse kandi anavuga yuko hari imbuga nkoranyambaga nyinshi cyane ushobora gustreamingiraho ariko Afurika itazi. Bati rero gahunda mfite ni ukwinjiza by'umwihariko abantu b'Abanyafurika n'abantu bahinde nyine muri system yo gukorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga, ndetse kandi nabyo bigashoboka. Aravuga ngo ikintu cyamutunguye nuko yabwiye abantu nyine ya modoka yagendaga mugengo mwese murayizi. Ubwo ngo yayivugaga abantu bose barumiwe ibiki byose. Aravuga ngo ngiye ubwanjye magira abantu bose barumiwe bitewe n'imodoka n'indege nende kugendamo ya prive ya private jet. Ndetse kandi bigenda binashimisha twa turi kumwe, atariko kubona igikorwa nka kiriya bumvisha ari bya danje. Ndababwira atariko namwe mwabigeraho, ndetse kandi birashoboka muramutse mwitwaye neza mukabikora neza fresh. Rero benshi akavuga bati ibintu byamaze guhindura isura, ndetse kandi benshi akavuga bati ibi ngibi bize kuza gufata indi ntera ikomeye cyane. Ese nawe ni kuyibona cyangwa by'umwihariko nta kigendanye by'ahangaho nyine? Ndagira ngo tujye muri comment mubwire ko mubyumva ndetse no kumubona. Gusa yatangaje yuko bitarenze igihe kirekire agomba, kuko yavuze ko nyuma y'amezi 3 azagaruka mu Rwanda, ariko aravuga ngo ashobora kutihangana icyo gihe mu gihe we ataragaruka, hakagira ahubwo abaza kuri we nyine bakaza by'umwihariko muri kariya gace. So rero ubwo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo yavugaga Ashton India ndetse na Ashton Small. Ese bizakunda cyangwa ntabwo bizakunda? Ndagira muri comment mutubwire uko mubyumva. Rero reka turebere hamwe tumwe mu duce twagiye turanga iyi minsi yabo mu gihugu cy'u Rwanda nyine ubwo bagendaga binyuramo. Ubundi tuze kuza kureba hasi and subscribe kugira ngo uhakande tuzagicikora amakuru n'ibiganiro mbize kugenda ngezeho 5 kuri 5. Reka duhere muri ubu buryo. That'll go crazy. I want to fight in the U.S. Who do you want to fight in the U.S.? Who? In the UK, I want to fight Ben Whitaker, man. Ben Whitaker? Yeah, we're in the same weight class. He has my belt, so I want to take the belt from him. Oh, really? I want to beat him up. Does he want to fight you? He's scared of me. He's scared? He's scared. He's scared. Are you sure? Yeah, I got 3 belts. He's scared. What's your weight class? Right now, I am 88. 88 kilos? Yeah, 88 kilos. So you're like 190? Yes, 190, but I 190 pounds? Yes, I fight 175. 175? Light heavy. That's our weight class. Light heavy? Yes, light heavy. Light heavy? Yeah. Love. Love is all love. 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 Black stars, we on the horizon. Horizon. We need some music. Yeah. Where's your pocket? I like it!
Let's do a picture. Let me take a picture. Take a picture. Take a back. Get back. Over here. This is good. Spencer. You didn't make one for Indianapolis? This is for him. Oh, it's him, right? Take a picture. Hold it to him. Yeah. This one is Hey, brother, fast. Picture, ready? Ready? 3, 2, 1. Thank you so much, brother. Oh, enjoy it? Love, brother. Wanda! Hey, come on. Wanda! Hey, Wanda! Are you a hooper? Are you good? You hoop? That's good, man. You hoop too? One more. One more. Good, man. You caught it, bro. You caught it, man. Take a picture. All the kids. Sasa. Ciao, papà. The kids. Let's get it. 3. Put it inside, okay? Yeah. Oh, hey, we're not doing all that. Let's do an activity. You want me to call them? Okay. Yeah, bring me. Okay.
Yeah? Him. Ashton. Okay. Ashton, be ready. Let's go. Oh, he's nice. Hey! Hey, he's nice though. Back up a little bit, back up a little bit. Yeah. Hey, boys, back up a little bit. Hey, look, everybody should just get one shot to score. So he gets one and then the next person. All right. Get one try, and then we get the next person.